Gospodine predsjedniče Skupštine, gospodine gradonačelniče, zamjeniče gradonačelnika, kolege većnici, dame i gospodo odbornici. Odluka koju treba da donesemo danas jeste velika pobjeda za Šabac. Ono o čemu danas odlučujemo promenit će živote 1700 porodica u našem gradu. Ja želim također da čestitam gradu Šapcu što je od srede do danas od ostrva u Panonskom ili nekom drugom moru postao deo kopna i deo teritorije Srbije. Koliko se sećam, koliko u sredu bili smo izolovano ostrvo koje nikog ne interesuje i koje će propasti. Danas, evo čujemo, i meni je izuzetno drago zbog toga, da Vlada Srbije misli ne samo o gradovima gde su njihovi gradonačelnici, već i udaljenim, usamljenim ostrvima koja pripadaju Republici Srbiji. Želim da čestitam predsjedniku Vlade što je doveo Yazaki u Srbiju, pokazavši da je najpovoljnija zemlja za investiranje. Želim da čestitam gradonačelniku, predsjedniku Skupštine i timu koji se bavio ovim, na tome što su pokazali da je grad Šabac najbolji grad za investiranje u Srbiji. Jako mnogo pričalo se ovde na sve 4 prethodne skupštine o kriterijumima. Kriterijumi su jasni, Yazaki je ozbiljna, verovatno najozbiljnija kompanija koja dolazi. Ovo je najozbiljnija investicija u Republiku Srbiju i najozbiljnija investicija doći će u grad koji je najpovoljnije poslovno okruženje za ovaj vid investicije. I tačka. I time je sve rečeno. Ovo potvrđuje ispravnost svih odluka koje smo donosili prethodnih godina. I samo još par stvari moram da kažem da zaista jeste premijer dobio 53% u ovom gradu, recimo da su građani ocenili da je on najbolji da vodi Republiku. Takođe, poverenje da vode grad dobili su neki drugi ljudi, ti ljudi sede ovde i ti ljudi doveli su ovu investiciju u ovaj grad. Da su bili bolji oni koji imaju 2/3 mesnih zajednica, tako bar kažu, oni koji imaju toliki broj glasova dobijenih na ime premijera, ne bi dobili 20% glasova manje. To je zaista veliki uspeh, da ljudi glasaju za vaše kandidate u mesnim zajednicama, da glasaju za vašeg predsjednika stranke, ali da ne glasaju za vas. Mene bi bilo zaista velika sramota, ali to je neka potpuno drugačija priča. Želim da vam se svima zahvalim na tome što smo prepoznali interes građana, što smo prepoznali interes našeg grada i na tome što ćemo danas jedinstveno doneti ovu odluku. Ova odluka jeste iznad politike, iznad ličnih sujeta. Ovo je odluka da 1700, uglavnom naših majki, sestara, ćerki sutra dobije posao, da može da pošteno, normalno živi u ovom gradu od svog rada. I ovo je tek početak. Hvala vam, Bog vam dobro dao. Zahvaljujem se. Da li se još neko javlja za reč? Pošto se niko više ne javlja za reč, zahvaljujem se svim govornicima i stavljam na glasanje predlog odluke o sprovođenju procedure o dodeli regionalne investicione državne pomoći. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema. Konstatujem da je Skupština jednoglasno usvojila predlog odluke o sprovođenju procedure dodeli državne pomoći.